media korte atau mancung nang itu nang situ dun tega po atap nang itu korte cipidun kan itu hadisi di sore secretary boy pen mate itu Karbi Anglong kapta West Karbi Anglong pen East Karbi Anglong solam di maximum ati sung itu dope ka jo ini sipini kapta po so isi jolong 1950 ani kan pen aki sardung pen senior sardung retire man ex undang che tong di sore do ini dalin itu semi ke tek bela ikan an kapta mahang hekang lo so hek men to bisi aprang atum tiklen non itu bisi kan saya non itu bisi ki sundam gela lo Karbi Anglong ke West Karbi Anglong pen Karbi Anglong bisi ki sung mane LP section level lower primary level itu isi management bang kenang sot la management bulu tepilo teacher management bulu ten itu maximum lang nama nang litu tapi nang cerap itu nang ko june wilo media tapi lalu single teacher itu doping lang single teacher doping bulu ten itu kasih stack hit piku sida me maximum blame gini itu LP teacher itu wang kasi quality education ban ma kiwangi bang itu market kasi itu non lingkan home so media lo quality education itu Karbi Anglong ban ma pacing kulune itu LP school elo itu RD tidak ini government sida me non dobom सरकार BJP mate itu kacing lo bulan roang alang list me isi nanti caro non ke bangjilang itu aprang ki damni ke itu chera prapene jitu rapene ki itu deta undi ledam lable sinantum sidame atau panu kunama ki lili adim ha sidame nang tum lang cari pen itu kan isi report nang pino mate isi budi soren along hola sun itu kacing wai itu apa isi letter nang bathai lo council pen every first week of the month long itu mane di review meet hoje lagi special mane lower primary duman lo laso lower primary long pilo A to Z itu LP level section no aki sungan ma ko so review meeting lo itu la achik loyan wang la first week lo hedi tiki je than che mung long ko la sinon itu ngi sungan la lo ipo sidung Karbi Anglong long LP school mane government school long ipo sipatun abang ta awidet tikima teacher atum da ipo si chidam de der ma so ki blame la isi bangir itu communication problem ta do aku idam ke bang chelo lapen itu ma isi time ben lidam de tigela lo hello wing ati chadum do pi ga ini ma kidam bang kasik sa la sila tuma especially la hilly area la so long bang ke itu ma border nang pilung bote ni tuma da ki thana bang ke mesen ji ma pusin tum jema thadam lo lapen ki bang ke dulang la equality education polote ni tum isi dam non wrong dam usami ni tum awareness camp do osu area se BC education backward doma osu ang den se tuma itu kapuhi ang den isi apor pen kecipi pen la so kecipan cimumi ma labang itu isi tim do Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong itu isi tim do pini gitu elected bang isi meeting chola itu no central committee do sub kapta duita do West Karbi Anglong ola dakta do lapen 11 block do itu 7 TGC do laso committee itu risafo labo laso committee ki mi po laningkan thom ke non itu maki mi budi bang ke maximum ke academic session lang sini tu misi lang pun academic session itu celang le bote non ke bae lang itu papi tu lang Karbi Anglong ke tadi nangli tu mana cuni lo media non tanah tu an ke nili tu long nang cerap pun tha tu sini nang cuni lo laben itu maximum LP school level lo itu kelang pancing nang unang lah lalu pula de non itu lang kilip dan langsung sini non ke bae lang langsung sini bu sini makaram lo kasih bu kaprek alamang ke modi jitia itu high authority pe disi discussion la review meeting do pasal ke sini ada tapi nang percing cek bini ke langsung nili lantai itu sir chairman salary की भी प्रोग्राम की भी कले लो है जैसे नाले तुम मकाबता masuk sini kita program itu kita bakal sini itu hampa sini mereka Pini diri buka sini ini bagi penghali ini istilah sini masih sini itu kapta Karbi Anglong akan memiliki itu kapta isu lupa bagaimana itu teacher problem gitu kan nanti itu isu gitu kan nama school
kami lapen bilang lapen lapen di form ilong le lapen ke tahu wakil lapen desk bench lapen ke keluar teacher tu train transfer kita ni tadi tu aku wajib nanti bori konpo lapen non itu bawam CM sa itu kan 6 hour ni kantor itu condition store di pondok las dengan empat bidang sarapan thank you dapat ke itu melada RCC building di Moji Kusipu non pangcing konpo lapen ke nili teman non isi sarah ini tuan Gudi Karbiang Long ini kantor office presiden dan sekretari parti penangguna polisi di anon seminar pada orpo kalau seminar long itu cari situation long kita isu kita antara atau kabe program itu event teknologi untuk mencintai haji itu kami bah ini tempat haji program kita ini kan opini itu bisa kita seminar seminar pada orpo kalau seminar long ini macam program kita ni Nanti baru lah, nanti tu makin tambang ah, senang tu mana quality education ah, kalau memang quality education ke mana mana tu makin bisa kerja. Quality education pula non all India bang di 2019 aningkan lah so education act pass pun di kalau so pass long non itu lah kadu kabe Karbiang Long angkat kadu kabe school tin nanta equal education tu jadi tuhan kopi mah next picture jadi tu student atau dosen sekretari mah ketia tuar selalu doktor engineer kita yang hadap imanji akan hal soal quality kadu kabe civet level kan itu mana next education act kalau soal tinggi itu mana India government bagi passport lo lah saya soting bisa kadu untuk quality education kecitan etna isi body policy. La senang tu statement la pending salary ko than pilo na pending salary bang nolaki ni lang ini kami kelong level lagi 131 group tu lang 7 months tu lang 7 months lo non helang ala support council pen bathai lo HED lo amar la sur bang budget bang angko la sur isi budget fund na council lo konsep biar bang konsep jadi malah refund dulu lah semua refresh lalu kalau immediately lalu mana bathai ni tu sinahan dulu lalu masuk season lalu salary kita bang hatma bang lo last 2023 long masuk tapi bagi bang itu salary bang tangkai efek non kita tangan 131 group tu bang hatma bang pending dola lagi immediately order down na react berapa curut 31st masuk long oleh enduloi bang masuk bang isi ketika group ko ini council pen isi ini order bathai lo masuk hal bang curut dan lo masih demi kalau tu isi order nang lelo lalu bang immediately langsung non ke bang season lo budget lo panel masuk tu kita na cukup event lo isi seiring dulu lalu fresh order nang bathai dulu kita isi pen isi order nang lelo salary bang kasi barhanan ni salary bang thang problem ni non kita tahan ke bang itu thang pe ni sida isi ketika bang lalo nili tu teacher kan bang state level implement kita ini tu mana control administrative bang PD bang district bank lah education bang lah council sector service ini kamala sila sabu ketika gogok ni sila support bang ke aroner bang ke itu bang ke video le chui kami state level atau video culong kita itu Karbiang Long Thomas council isi power bola sur bang ke claim ke thega jo ini itu mitang power ya ini si pini itu bang lagi mitang Karbiang Long pe si mitang khai dum si officer de culong ko so ya ini masa ko ketika bang ko ketika mo le people der chat itu kami kelong bang lo lah langel